Akiaria hindi uheani wa ceki kuri arutwo 22, murugamiriri munene wa gikundi giki Ndagitari Raphael Kinoti ni uritie thirikari kugacirithia urimi niguo aciari ingi mahote guthomithia ciana ciao. Inua kilimo, tuinue jambo la mifugo, wazazi kule wawe wana mapato, basi hawatahitaji usaidizi. Kinoti ni atariirie uria gikundi giki gikoretwo na kiguni kinene kuria gukinyaniria riu mahuthirite makiria ma ciringi milioni 4 na kunyita mbaru arutwo aria mekite wega kigeranio-ini. Ni mradi ambao umesaidia wanafunzi wengi. Karibu nusu ya hao wanafunzi wameweza kwenda mbele na kaenda vyuo vikuu. Baadhi yao wameenda colleges, na kwa hivyo tumeona big transformation. Ritana ria Kinoti ni kuri andu a wendi mwega akimoria manyitanire hari guteithiriria ciana iria itari na uhoti. Tabarĩra ĩno ni ihuthitie miturire ya aciari aria matari na uhoti wa guthomithia ciana ciao ta uria Thuo Thiong'o aratariria. Isipokuwa ni kushikiliwa na farming system, singeweza kusomesha. Kwa hivyo nashukuru sana farming system. Na warutwo aria magunikite na tabarĩra ĩno ni mataririe gikino kiao na ho makeranira kuruta wira na kio niguo gukinyania iroto ciao. Ningetumwa nyumbani nikae wiki mzima, wiki mbili. Nikipata kidogo nafanya kibarua kidogo, nalipa shuleni, hivyo nikiendelea. For me, I am still working harder so that I could be able to know where I'm heading and how my future, how it will be. Arutwo aingĩ marĩ rungu rwa mũbango ũyũ wa Farming Systems Kenya maumĩte kaunti itiganĩte ta Laikipia, Baringo, Narok na ingĩ nyingĩ. Godfrey Karaoke. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjiru wa Njuguna.